Bulan-bulan binaka, bulan binaka bale bina sema mai dola bina. Tararik na dola, arnayandra, bula sia, bula re, bula bina abi. Kim di keda na sema cikumai, na kabina ka nisinga ni kuasinga bakarawai, na ikatin ka ba nisinga ni bula me, na bakirunon dolu rosanga bulu karua. Babi di bina ka cukup bakal lebih kim di keda sarana munisia mamai, na kabina ka ni kuah ni taman cekana nanta bitala noa, endo nanta bula gitu kai me I salabati tiku kikenda na singa bina ka ni kuah, na nanta bewa sei, na singa bakarawai ni kuah. Ye metek buta kana nanta bitala noa, medana doma dana sere me baka maro tikenda mandana kabina ni singa kuah. Maro telnga ni usame ronga tukungo ni sangka ngala timinan rua, babi di bina ka berto na leo di timi, kerto na vengaravi, na buku ni gitu, baka dore na singa bina ka ni kuah. Na kabina ka boleh na sema tiko mai. Enda na ronga tamata kona sere ni taubu, langati tiko vili, tau vili, wata ke Rudy Tuiwai. O nanro ngakwe kontaki Amerika. Tola bina. Nanro mushmasto ma. Totoka mo ko sinasergo, o nanro nga kwe kontaki Amerika, iya lore mato de dina o de ngiribi. La bina tau, la ko na wale sarvi ke dina sa mutik mena kami si sing di kuah sing bakaruai nambong ini ka tinika ba ni singa ni bula o me. Tamarota ni Robi Kenda mi tema bata chika na sing bina kani kuah, da bakang bula sar chungo bina nonda turanga bula ndo kai sema tiku mengo na kor turanga suba, da marota ni mata tiku moko na nona company na Beacon Counseling Consultancy, ka kena liu ka toyo buta ka talanga ko na isongo da marota ka bale buni sulio ko na nona ngona ena ka bina ni ko me krome bitalan noa ena buku ni tambani daka tiku kina na turanga go dalo bina peni rondo langi to
Dolo binamara tahu nimbul binak. Isa, baka nabutunan raki may nakorturangan ni Potaw. Bambu tenin tau makan ni wini nan rua. Da rumah tu sana keke lalalai nalo meni asa-asa. Klaya maru tangan nonton bupal ini ninggangkan natin. Is. Itu ngai. Sakandi na saray gaya kurto ni Maraw na sigbinakan ni ko totoo kasar nga andala kana nungu kaya ko taruin kem ni kina baka na kay raw na sigbinakan ni ko ito Maraw taka rere na matasawit ya siyang baka niya kaya naman dingi ito Maraw tak ni ko ni Visaw klanilip na kanabitalan no ayado Visaw tanga kina na ituba kini ang gito na sigbinakan ni ko ay nakabalib sa rataw na nomu suletu na nomu ngauna na sigbinakan ni ko mendor bitalan noa me tika butak mantangan na nandor bitalan baka pulang man tabira ra baka rong tikmay na sigbinakan ni ko lele besar cuk na biokan era semati kumay biti ken bese bro Dia saran maramatau toman tau nabi apa kembula baka raram besar tiandi we kem ni ke nando baka rong main na program une terisi na sana tin kawa baka turangan ni nonto bonua we kem ni nabi turangan bale maramambale anindo wara katuna program baka ongo mendo mendo mebi wasiteke na sana ulutanga binak sana ulutanga rawa kinona baka sal binaka senambula we ken dararam besar Bambula tigani bikim ni kevin na nugitokani na bubale bikim ni nando warongo bikim ni nando ni bitoko ni talangan na nando biti araram na wali na bali besar tau na nomu baka bula lele besar nga na talangan na bitokani baka buli era siya matalang cunga mena sigbinakan ni kuwa metik butak nga nandor bitalan no tau roni ba matal tikim ni manda na nomu ni koro na nomuni kornivasu kena bunutan beka niya susumiki na tao. Naka ayaw dabuto ni bisota na tango penin ronrolang tobe dabuto mena koro bakaturang na singa toka koro na hinga toka rara na matenga ni koro ni pasending gori na tao ni singa toka ke bakamundi nang wala ni nandi ubasui na koro bakaturang na keleanga ikambar lau au bakawati au sabakawati talanga ina tulau na koro bakaturango salia na yanu bakaturango na yau nangonongo ka rutu ni soli ro politiko na bukuni nito bitadini o yau itini to ndo bikito yerto na ngasi biyau yerto sa taka kedi ndo tiko ya me na Australia kitu na kanawo kitu tiko abu ngango ibiti na hukungani nungubuli awabuli me na namala ta Central School me kandabu na maramatina ngo ngasi ni huli na nona ngole wabu kicungana be babulivi mani lesi kinoko kandabu amani ko tiketo sartu kina baka bitedi ni kandabu baka vitinani mekandago li kalasin 2 ya na kalasiono ina na malata Central School nimbere ninge to kita kani guni secondary school na form 2 me ado na form 1 nimbere ni listel mai na maramatin gitu elesi mai na wanimbuka ina na yala high school me to mantela no na bi bablivika au sa ngele mbiusar na ratukan tabli school me li pasa warkin na nungu form 5 form 1 nimbere ni ngelanda sarani na university ni apa ni Pasifika apate kena Fiji National University na report ni bulke da usa mbuli tukina na bukunga ni nongu takaraka toma do ba bilibina tawana kalau ni reda ni buli me yanu eu samera watato kana huwa ni buli leo reda ni rabe me buli suba mera rawaka ina buli tanga mena kore rawtala ni rawakin naka ele bunu kutokan ni rendo kaviau tau oi ko turangan ni nanronga o basu ilau o me buli saru tikantau aso ka iyo ngor sale wani kelo me pangor ke bukan ngi cukuna kengu yang memori na kelo tundo nga yang ngi kila ya enan nunggu tutu baka raka
au raw ni kaya ni wa binibina kinna vali wana kalo biro nugu tumbu ni ususungi takimai nandon nambula ni bilomani au raw tanga ni ndondo ni kaya maramatau ni usebu ni wane ni toke me utora ruan na itutu vakaka ni ndonga na ngona en mativalule ni nandavanua na Republic of Fiji Military Forces au kena psychologist, say military psychologist, kau kena counselor talanga. Ni mbera, ni ungemesole chuku nungo ivo alo kere chuku musadengu mena mativalu. Ambale teni usa na landia batali tuku ndo talen natakataka na United Nations Development Program na UNDP, na tutunga baka National Stress Counselor. Ina ngone kevengo nongon ke ada ya tikin go ore to so tekitsunga na kisi au nga rabatiko kisi ni bembiu na kisi ni physical assault abir na ngone bir na turanga na vi matangali kisi ta mga ndakila balenge chukuna no bal ore na bengo no ke me lande takata tikina era tumbu mataka tel tsunga na be kisi ke dongori dakiti Sandina. Ia pakatapu na malaki buli ya USP na lesson ita manda otori kia tau. Na lesson yo leitura na psychology. Na bachelor of arts in psychology and management. Na psychology yo already ni babudio me kile ya umanda baka ya urawili dari nunge vevu. Iya. Urau ni kila yau from head to toe na nona mbuzi ni mai endua mbeka na tamata tamsoka ni mena nona suzi me atau nona le papa le teenage le dorwo ngone le liva wati le ngasi atau sabe sel takalian non rek ni mbulo kevea au bulita ko para rata kini bi nona ngubingara ni urida ngaindua au sakila sartunga na kaila kuduruma sene bebuki kenova. Sanje na tau yan darno suko tali mandi muri na no mabuli chuko ya may kantabu na malata na no mu buli mai na no na le takata tiko na maramati na muni na leso ni tapo manta o baka mo sando tali takatu na no mo se buli na primary ni ber no se ber ni ngole ni ratu kantabuli bro ni wasi amade atau totokan din Indien. Iya, na lesson yo toro chiku na primary na kwa na lesson ko endu soliti ko mai na English nga na maths, general studies na ngono kedo toro chiku nango me ado mena no secondary school na arts, na technical drawing, woodwork. Already ni baka isang ni tuvo ko chiku biya wi. Au klachu ke chiku endu atale lesson ni ya waraki yo chiku na ndoro bonwa. Baka usanga chiku ni mama u ngono toro ke chiku na lesson ngo. Ko entono buno karena le sota kini bitale sar ko sangkas ya nangeli sota bana le sunungo anggo mi sota besar tu kan na university ni da buningger na le sunungo ni sakon o sangga me asite ko bumpa to na primary na secondary na le sunungo meron ni takile kentaro mun tambe nangon sentangon ni kin berni tangi kambara ke cikumai genta o bio ma to gele tarani na university sambiar to sa ulu bata to nambak sa evolusi na vida batanamba kia na huli. Ni na huli ko member ngi na landa ni na huli school. Sa urang sa paka sa kanyi murmuri na bimurmuri na vida basarala ko na TD o Manila kataltungan na technical drawing. Ora tan kita parala ko na geography class o la ko na geography. O muri tu. Sa di na long may long. Baka mo indora ka se voti ko ka na ka ne iya indora ka se voti ko mo na bulita sandi ni na no mu buliti ko merat kan tabule bo se na no mu se na no mo release na buli menam may na malata e ati ko so na leso ni baka mo baka mo ngalle ta baka liw sa te ko mo sambudi ni chumike na ngandrengo may na no mo galela ko USP balati ni daro ni katao na no mulai buli USP na psychology baka siya katuni to na lesson ni and then don't dingita karaw sa bada hindi na saranga hindi na iya na lesson na ukilangan na runa via kani pa bola ka to ko na social studies what can religious education
Sandin. Davia taratoka ni nambula na social living na social skills. Nanon Davia kani takikenda batekir nan Davia kani sera non di tamba sera tukui vale. Kwengo kwendu ndendre cukup weekend. Nanti ndala ko tani men nanon da comfort zone mentala ko anything. Si Sandin. Iya nanon cukup may rat ko da bule wa tur cikina na lesson ni religious studies tao. Iya. Total so kina na religious studies bimbicunga na pastoral upbringing Right. Pastoral upbringing. Na bibuli kita gue maramatau buya usanga mere chungo. Arapa karuta kia uchunga mai nando na lesson ni lebutale. Sama kata dari kam Gori. Foundation nunggu buli. Usanga esa ding sa lewa sarang mga nikalum ala ko turum kita menebeleson niya meron kami oriental ke dendo. Iya bata man na musa nakaba ng ding ya may na university musa na tor na psychology men mo major ber barong ti kumay sombe kar na ronga da bombe kana boso na major yan na lesson men mo takele ni no mubuli na university tiko para ding ta kana lesson baka sainisi o ratu sa ding ta kana lesson na arts bata ba na bitala na vale no musa na noma mosa na ding ta kana lesson ko ando na bitala non do bitalo kini kirota o na iban naka Dr. TV ya unang gele bultali kina sa baringut siguna marama tinikito asalang ka iya nanding ya sa batam bikin dosar na via au salis tali na university ni apa au sali reida au sali reida ni me usana lito hotel na nungu vuli ili wa torre na management patikana economics au mani vuli au sato na nungu economics au songere tisiang ni sio kwengo au mani o lesu batale na handbook ni USB quando tu kina na program scale au vawili kesara ula ko pomena psychology sama ni vawili gitu au vuli tongone kina ngo na vuli ngo enda vuli kina nakan ni bakasama naka ni tobo na dabe ba kinongo choni na dabe ba tobo ta ko tikino mere na bika bango na bika kede huli di sarang ba katambutin dua na psychology ongere talanga ni lewelele ni toke ratura mekia usanga ka okay usana to beleman da mi ureda na matenga ni leso ni maramata autora na introduction to psychology au bango satu apa ako ko seranga ya usakila ko seranga go bangara tumben na rosa ulba na mbaki au sange mekuni ko itu kama ni autor sarang me aba seranga ni leo tiani bando totoka seranga na mutukune ani wakame mo kili ko matanga bakatikiko ni sembera ni ole bulita talendu bata matanga na matini lesson ya no mator na introduction to psychology o seno no mo lesu tiko na mateni no mukalasi ke nebe ka bulita na bakia mama tahu halo what's my tao na iyo nanu na kasartungan na nugu mateni kala si nan nito kasi nubuli to ngara mara menyiviti mani pamatal ta mo pa na lesonia ni na focus juga na non focus juga na non tambula na tamata na non ta teke buzini mai se conceive mai me sale vazina kita entala kuzurumaya na background
na nonro rolo take nai vale na kakana taboka nia na rakita bola kuzuruma na vika kevingo na afekta ka tu endu tamsa kai ni na non butin me aka serani sali tu voko non bulo papa kasama pakayango kede au ngeri runga tanga be maramalek cerau sa ke usa bandita ko sa ko serga au abang karach ko sa ko serga Isa. Oga, odisira no muchung baka na din kas ni buli ko tao. iya o memma tima tubuki Satina. Isa, ko sila nga warong muchung menang program. Marama naitati matubuki binawali mo na bengaravi o klani na rodin to nang kay tukuno ba nindo bira na nonong ni buli sa main tapi tiko na nong program na singo binakani kuwa nagarida na bimbi ni tay bangas ni buli na bengaravi ne neta tim ekonomi klasi tarana na munimbulo ko baka buno mo tomalaki na mo takada na tambanang go ni psychology baka tamana na kena satos chiko na no buli kena tito buni be ka buli tiko sangai baka taba na no sangai tali takatiko ngamai na bile suri ke dottore na no buli tiko na university ni iyo satu sa gitu na level satu sa gitu na kila sau cimen nandonan rona level 200 level sabka sali tito bumen na huli sali huli talaki ne sonaka balete sona ito ko sena kalchambeka dan duiki na mata iburu kete bikin to na kawitu ke etunga na no to ngoni sala men dan do vital no kina au sangue to boleh membuzi na nunggu bisnis na nunggu consultancy si counseling go mera ni na sulta kan na ito buntuki na ito ke culture batunikla ni kada do tama mandua ya sarama tinka au sangue sanga bala ba meu kucirime ke no na bina katu na be bango biya we ke kandare dirana to papala ni very open ni rarinra vosa randondo nakakita ko sa ngabuliti chigo nagano sautikin mato sautikin na degree sa liot talaga na postgraduate diploma totok iya postgraduate diploma sa gire ko hapo kisa yo tondongan ko nito ke tigo na leoni kalasya sa urin sa libungan na kanta na India pati kena bito na kena ke balanya au sange kai we saru tamele lele ne to ke rando torban bimbi na lesoningo na lesoni bimbi serangan balik chicken tanga ke kenda sanda na kalebu entang ngule ta weekend tsumu tanga ke kenda Tina saranga. Wow. Sandon din na ulutang binako o siya may bikin din ko bikin ni na warong ti kumay nimbula binaka bikin ni tumutumu talaga ni warong ti kumay so nung na randong wala men ngon ni merna taring kenda tana leso ni tambe ka motor going doon na dari ni kambe ka na kenadan ba bakanda going doon na kena option sedo talbek na dingi mayroon na lubek kaya wakati ko baka sa ngonner do talita ka na bimaliway sedo na ngonner talita ka na do bitalo no batkiran na wakanda turanga marama do rubo ngoneleo gondo biran na ulutang binaka na psychology gaya baka taw na no musare na nyo sa ngoni to kitundo tu en no musa tos chuko no mubuli Rama dala ko tunong baka sa mataw ni uti mo tor nang gailandean kina no mulutang ko ni no business na Beacon Counseling Consultancy bikin ni nang gaisa machukumay o klani sora gaisa mamberamay na turang tawbunggo penin rondo langi tobe sa di baka tiko kwento no ng business na Beacon Counseling Consultancy ni uti nga nung kutarong ko nung kitaring ko na dabay baong giti ko may santo labangan no ng business baka tiko taw ngalital man na tikin ngonya ni sa viray kitu sa ngonito kitong dua sa rangon ni India ke rangon beka di Pacific sa rangon tan do man dun pamadala tikinetaw yes nda valeu endo não bolele we mate endo não bolele we la come bia di urete ndi to kitundu tu na lo mani rumu ya na mate kan kelas sa beriak sabango ke kasara ni rawat ke kasara raw ni rawat irana kawatamatangko sa challenge te ke utal nga raw vida kita wasau cuma tengah main bachelor sarasya kan ni ratus tektan aku sangat kayak oke
Kaya kaya sa bandun yang kona kalau meu na tosya talungu buli, me raw ni tosya tali mo na live postgrad, sana baka kina. Tubuh kalau sana tubuh ngan kalau. Kali sana ratal na tamat na rin padala. Amen. Toto na boleh ni bire yake, ni bire kesin do kero bitalo bata ba itoke na pasapa itoke. Yo via wento na challenge le ni kila ni terrain teke uchu ko na vika sambermai. Meu na face teki ratal nga so na kau tamata resangan itoke korna bina katital mbianga na nungu bebuke. Nih. Ya do na saranga bume terits. Totoko bakawote. Nanong sa bulo ti maya, sangga yung ngole na matay balo tao, pranyo siya matamay na malyo ni ngone lakalakayan, medo melati kinungununggo, e nanong sa main tola, manong business ni Beacon Counseling Consultancy. Tanong bamba mataltak miya, nanong mga ngole na tampan ni matay balo, o sangga yung ngole na UNDP, medo manangununggo, e na loman ni Tandro ni ngone ya, na dapat sanggai bawang kita kemunita umuni samin tola bona nomuni consultancy. Iya benar kau se cunga na mati balu saya tu na pandemic. Rontol urusan bulu. Saya dikira na mati ni lockdown. Au saya ngaso cinu tu new via katak sarwali membuat ni kala ni saju na via mungkin ni mati tu non ralure nanda front line sir na bingkarabiti ko na sa ta kay na nagkaroon ni lockdown sa tumbuh sa kina ni sa siyang nilew na takalew sa siyang na narawila sa siyang na huli nakakanan sarmantanga sa siyang au sa wili ka talaga na 50 times na nandun singa au wili ka kina na matintu na non sa kerebebu rara mabir na buniwai. So venga raw ni tumai meme vuke na situation ko sa activity na wana. Au mani wakasama kina ngo ndo na ngoni sal. Me kir tama kina na len honua yana nungu sanga mu council tekira se mu vitalo tekir na lenga taba ngai tubira. Ya se tukuna matevalu ya bunai taris. Au sama ni kira virtu na nungu lilu se raw ni utaka pamandaya. Tukuna iyo. Mekong nilang kana numbing karabi na matibalu ratalangan ni banduri ang goritumba yun ngonong na consultancy ko registered juga under the ROC the Registrar of Companies nduri chico sa register tag chico Sandina numuti ko banduri may yataw na tapos so nang boleh o sa tabo nanomu sa reda na sa kaliman matintu sa reda ko na bibu ke sangan ribi matay numut ko na maya sara lengo may lengo na kakaka sa senga na buli sa lenga na kakana kirto na frontline na dana numirbali na baitabe na tambanin bula orto na tambani bitang umaki na dapat so nang boleh o sa tawa na matay ngona o sa ating bubaitabe tikikukin. Ya benar kena donan boleh ore tapi kita itu kyo ya na basa papalangi na pentuling karabi o sando ore na pentuling karabi so naturang so maram na rasanga mer pamatalo tekir papalangi wir na sagan ni kawai toki na non releng o sangere dentro na rele mo tanga chuka na language barrier o sangere o kengo donan boleh le bungo au sambi tavango ke na Beacon Counseling na pakatamba kinto Beacon tani toke enta na vitala no saranga pakai toke me raro kina na wali ni lenga kana raro talanga kina na sangai me rako tal kina ni rele subo tal na lenga sachi ko na gono sarakin na boleh au sangai to boleh mu ba binakata ke ori ni salele talanga ya rangol mai Baltinir kan tapi talong apa kabit. Ivi tu nanon tu frontliners. Visan na bungi lewo sa me kauchuku kina nangon entarong chukina na rongon ni nasar ni ambulance. Nangon ni karoni lockdown go santo na kan na rongon ni saren wawo kisu. Santa ronga santa kila isa indo sakau. Iban imbula.
Ya. Na apita na bongo so mikau chukina bongile bu musalita kakasi virtu na andre woni ambulance. Kakini vira Franklin skora chigo na stadium. Udhuruan ni usari ni ravi maliwa itu na nasi na bunyuai na mati valu na navy orto na ovisi ni balbi vesu sange tuer na reba. Marama tau sembari teka buna karasi sange dia rochumba kan minis na nungu pamadala chico. Esa lako na vibat. Ana turang sa rontur sa ro vibat. Sau kilasar tu ngekia na level ni stress sa tuvira na nonta frontliners. Ko sa mbaka ruwa tul na bulongo. Sa ta chikina na corona wave, second wave of COVID. Usare daw turang bunuai batikan de bertemu bisa sarobi pagi na lomani rumia au sa banjinjing tak ya oke na lenggale bisa kunci. Endang goroi recungan na nonta frontliners ya nda sanga cukuni kila na katanga arala ke rumah. Endang ona ya. Pinipina kan yo ambu la ko lebe bu kichukina verto au sanga merto ko tani mai na lengaya. Already ni lebu chunga na kisi ni bimbi na bubale. Na separation, family separation. Sasang bagan di pakau cumi bale nei labo, sasang bagan nakakana. So non rabono sartunga ni mo di saranga bagan tabagin dua ya. Sarasang talan ni rabono na iban. Sangai toso tak chunga na langa we, sangai tumbu chunga. Yung mendariten wararang babikin tanalo ni wan dari itu ni binakacung di bingkarap ya. Yung mentala ko sarang ayo lumayan tanggalir itu Indonesia. Pero ko sarambo bora ki binakasarang. Sarambo bora ki binakasarang. Setahu andin serang anak kau itu kuna ya kima menerich kan itu kima menerich kan akan tangon na matela lain di lengga itu cukup lama. Wikim do na raka tikulo me ando rede saranga mate matangaya na nung sa rede na bibado saya kimbalen na the stress level sa tusar tu kana kene batang dengan de rake sangan rebe saranga ka wikim do na chikuna tambani psychology already talen beka so talen na psychology specialist yang rebe en tikin ngona ya wa bete tikin tau. Eu nanungu o sanga tanira de indua. Isa me ro me lokan me chuko indua. Yo ke ro de chunga ni aso me karalo kani. So vir ge refer ta ki chunga vir to na counselors lewu ni Ministry of Health. Ministry of Health. Era siang me kan ira siro vir so bia ni na lewe ni Franklin sungo mera siro seranga ni raya Oke, sarjuga mer living karabinga na office dia. Ya me ando tani kan kini takaka. Me ara siro bisumbe ni ka rami lurai saranga raya na lengal. Tiena saranga. Sebenarnya wale utau na bibu ke betamer o ngaraba. Me bakatalangan ni ba matabubal. Ela tiku talangan ngono na pakasam takan ni bongi lebu. Mo may kau mo wale mo lebing grabe tiku talaga na muna talaga na mumbula kerto no bitinani na daba ala ya tiku nung bakasa na tiku nung talaga ya tau ni ona numira na lebi bukeira ona numir to talaga na muli ni bubal iya pinaka endona lomoloma rualev matai sa kribital no bakabetin tuno ko ya kebaka sa bunya lo munji nango mo la mo lebe buke mulibukira ya lako itu sama nitu gue sabi baru tegitin na kalon do main dona ngono balau gue sarang ako na kau sakilau sabulida meu na libukira kinango karena keretu ngona bebuke ya ivali tumba esa chungaki na nito stationing ni spray ngono mendule sumikina usali sunga mai usapangan kodingan korto salang ame satu spray tikia ulu benu kusul dekat Usadur satu kilo sange maya cikin dona mono balau. Au sama ko binali ak eu na tuimati. Au na sanga no gu mo na sanga mo na vebuke. Vebuke ta banga urin takaba au na takaba.
Saya tahu binaka wali babi binaka bina mundo na klani na barong tu menaka binang ni kuah patala kini bertona ngoni na non to bitu konye bikem ni tau na no bingarabi to bakawoti may na nomu sanga bingarabi chuka bertona frontliners na nomu sa tomana tiko na nomu baka mesa register na nomu business ko na beacon counseling consultancy na dapat sanga na numa me mosana to soy na mo bingara balat niyo sa reddit ko na bika oni sa tabuti tumia na libu ni bimbiu na lenga ni matabubali na kabor ni matabubali ranindo man tanong mo baka madala tikina o sibiran na barong tukmeni kuwa ena sombe kala ko turumu tiko sonan rendre ena tikin ngonongo na lenga ni bubali na lenga mbeka ni sona bika ya tiko na lamu ni bal birana e ngone lalai bere tambangoni ndo mandarum pamadalan tikine atau kena bekan dongan bingarabi tukina na beacon counseling consultancy. Iya, binaka bikini na barang cuma pamindi bikemuni na sakit pakawati bow, se bikemuni na buti-buti ni cukup muni bawati, se bikem dasar mantangan na sa bawati. Na baka mau enta kila binaka ni eru na sema bata eru di background tumai. Santangi sanga meru me toko bata mindua. Kaya enta na rizikina na mateni lima kina Cina baki ero na bor-bora tunga na sanga bandu ni na marabu na sokoti na bor-bora tunga na lako na linga na lako na vosa na lako na bimbiu aya ko yo ker tukina me bikemni marmata me sandu na kanibitalan wa ni ureda ni ngone tunga kinabiau itu juga mai abuna kami usana varita kayani merakila nirkila raparo cumai cuk tala wendo tala option nangono ni saso tabi kina lenga na beacon counseling itungor nangono mantanga woni siang tukin ni lenga nikila ni marabutu ni lako nangono binak talanga mun ni girme kina se muni lako mikena mentor mi bitalwan takuni warak na lenga melako mai dawa lako yani mentata kabutsunga meron ninta vina kutsunga iya na lenga sakonga ya na buki lako tsunga mai na taronga menta taronga intan ke walia bata via una bekis ke usa karaba usa sotapa sambul ya tu mentanga mi ngiri mai rtone bicinya ni sartu ngiri cuma na police station tu rere mertu lustale vale se na nortu satanga ya sarga mertu lustale vale tangane se na nortu vale mantanga o marama na hukunga ni stigmatization na stigma kwa kambi chukokina ni sana laku tu marama tina sarna kaya tu na wekana gori laku tu so na bosa na tau na sang binaka aya ko salia tu kinen don na stage ay marama tau sar tu linggir tu menebicina ni sartu ngiri sartu ngamai na police station au sare tana kena vakalolo maliwe sanda lako sarana na takaptale sona kabena so sanda mula ta virchi kin irna marama tanta sirna watina irna marama kenda kurang ko kenda warong chukongo irna marama irna nondi tokkani bi nakatundu nakanga rabi nakatamantanga bi kenda turang ngo just the on the forehead ya mantanga mati seranganika. A simple kiss on the forehead means a lot to them, a lot. The love that they'll feel afterwards. Kaya kung rechu bikin to nito kay nanonda to express ta nanonda to behave na hugging nakabay okay the same route too. Kaya kami nang chugi balin tapatakap to sa nakalaliwaya lululu hugging kisi mantanga yan ren se kisi boluna sa don na tamani to solle bu bir na maramachinanda se bir na nganenda se bir na wachinda mbole chibi kada na turangan na chikina ngo ko sa parta chikini ngo sa retel chunga so na pasyente sampai te chumingo na Ministry of Women na pasyente ngo rete chukuni hitu sanga bulu karuan na pasyente 72% of Fijian women era la kuturuma tu some sort of violence. Ngo sandone wili lew.
evito sa karon na pasyente Fiji wide era la ko zero mo chuko any type say any form of violence kaya mamla kenda sa malwa ngo na violence era ni vuma na bimbiu na violence era ni vuma na drugs violence era ni vuma na substance use wills kinongona yang gona na tabako na marijuana na ngoni babalangi evito sa karon so na pasyente ko san don na wili baka ndumbula ni ndareda sa naruto talanga mendandei mendange vingarabi so ngone ndabi so menda so tabir na marami tulaka ni sa buwa watokan to na matana si sana kakata tumbe kay nang usuna rongo tsuko na ngone sa mawi sa san matao ibita talbe karto nan durtsuko na san rato asa ang doktor nga biyo duta isa ni tuta sila kutungan ng bungi singayanon sila kutungan na yalo ni kena sangai me walina lenga ko se toka me vio no ngone se ngone sarkina na me babuli de tukuna maramati nanguya wasena kemu wasena memu kada panga tuviko wasea ndo wasea vata eo na senga tunikila na no muvuke tiko na tamataya nandona kuno vina kana ko tsunga kina nakalo Isa taon don dina na we você to toka você chukuni kwa pikenda na barong chukumai ngondo na ulutangan bimbi ndakila ni kotomen na kalo na turangan go peni rondolangi tobe na ulutangan bimbi tarai kenda kede na barong tumen bung binakan ni kwa bit sa bul corona pasyente tao sandua na tamani bili lew doron le subutal mai na bit sa corona pasyente klein so na rebina kata mer na bitar taren be kemni ndon ngona leka ngo mbaleto ni sa tukuna mai mona mer bitar taren ngoni sala da baron ni bitar taren be kemni tao na namba ni telefoni iya walu ono saiwa rua ziwan limandua walu ono saiwa rua ziwa limandua sena email address nga maramataw ko apa ko tenwa don binaka iya totoko ba ko binaka ba lebu taw na no tukuna tikumaya sa tikon na number di telefoni walu ono saiba rua ziwa limandua so 860-2951 ano gatobla mo naka-imbita lang na email na email na turangan ko o peni nondolangi tobe na Beacon Counseling Consultancy talita ko bakalibu na mo sulemen na number di telefon o talita na ka dito ko na may siber na role rele man na bisol corona pasyente ando na taman wil ba tamer o nito ko na may kasi siber man nga niya na lenga eroni rang giren bikem ni taw merabitan no ba madalam man na tikina iya binaka okay sa ando normal tunga me dando na lang tagin dula ko dati mati nagala ko ni bula ya na lang tagin dula riter kenan daw indon nangoni sala binaka tundua pakatu me proactive measure vi kenda nangona nga ko mbula binaka tukina sa kambakan do nakatakabuti bale o sasama kitumba nga so singani sawo tinakatakabu tarasara na telefoni ngiri tumai na tabo takabutu ngona vitalan no asaranga na communication na vitalan na communication kwendo ndrendre chiku weekend to na vitalan takasaranga na tabo kala kuzuru mresinga ya nakakana tabo na dokania sende bebo no soto ale buli kina na kama general talk general talk to iya me kuwa ninge ya mena lenka me tagene vidigiaki ya ndo ngon salibinaka ayo biya umtanga ureda lebu nga korala ko chukume na ngona saranga sa kalebu sartu kina na yan sali lebu saranga iya ausa gendo kaya wabu hitu kala na ngona nga ko rede kina indo na sign ndo na sign sindo na symptom ya dhalay matamu yuko masabu kita taronga na wachimu se taronga na luvemu se taronga itakina dhabe langa chiku me kuani mbuzi ni chiku na kaya misali ado misali langa lebsar sana gendende na wali kwa ni darida na alumni na counseling session eso ronga na madawa
Saudi. Sabi naka. So e hula. So e yamba kisar. Balik sarga ni salile busar na lang. Totoko baka wote utalita ka baka libu na nomo seti kumaya utalita ka na kautu kumaya ni selilay na lenga sana ti kumbaya ka baka na kautu kumaya sana baka takil kila o sana reida toro mando na kene barte kya no mutu kumaya ni tarongo no maramatina ibiota se ngoli tungana singa barombuka sa barwengo sa singa moniti ko simberto ngani basi kamiban dagere de sona matanggalisi bakta kilkilala sa tikabulori ti kumaye asya ni basing beka may bale si sali mo nang ulo sa halak tunga kin nang uniang gona si sonang ulo sa daptan beka sona ka oro ni nanuma ro ni wasebi kim amini kondo na marami tukun chukmengo Veronica bunamba katukuno ko so talaga na marami laku duru mo talaga na emotional abuse, so that's another interesting discussion ni chiko na physical abuse me baka na kau dito ko na lobado na black eye na bubude ni mata na bika kerbaya tiko talaga nakakwa baka mo siro tunayalo ndo man doon ba matal na tikina iya na emotional abuse ko baka hidden tu wuni tu enta sinrau ni dareta wanandua iya oira nga era rau ni rabakila na musi non emotion se na yalo chikuloma iya ni sa musi nga na yalo loma nakakeritumba ko na barta mo ko esa na dake nga ay sana ni nandun ron pasyente no nalita kataka esa na kana bakata sana siyang talmanda ni nakana saranga ngalebu uride sa langka-langka mo na buntampan rabango na kani sanga ni kana na bisa la kudurumutu ito na kali mo na nanondo sanga me marautal na yalo ni sa kaburin do na matubal kaman sa kaburin do na matubal endo na yalo tamate sa buru kichuko kita kala ka way wala tabu na yalo no na kulu mongi sanga mo boro kichuko na yalo ya senapale ani kulu sa mondo na taman ta kalib so ta kabus na turen endo na ngona balabu nange heal talikina mona heal takana emotional abuse ya koka tikine ni kwe buni tu sanga ni dolore vale but we feel it nga erna baklachi kona na mosia nirna reta bangondo naka era relate sarvi wachinra era tangi era reta bango ni la kumba ngone kutunda kama na single chinita era banana untalirna nara tangi kakere sange relate tu bitaman tu nira reta nga ser sotaba ser baksamtaka ya sarna nge buki tangi chu yo na tangi talanga bunu di terisi do talanga na seni bina kan hili ni ko tangi iya tangi nga ko sa release takatsu ko na that negative energy out ni ko tangi chu na vi kada keda ni ko tangi kwendo le enda tangi chu enda bathing na saranga sana uchi nga saranga lutu na moade uchi nga lutu na moade corre ya kena sani mna mo tangi mo talno taka tukuna kulanga release it kuni tunga biko sora kay do bakara rambito to ngay loma bira tawe kwa sangay baka puna nga non loma bimbi seda na muray ka tawe sora na numa o ni utangin go o barita kang baka no kumulumulum but it is a physical form of your feelings kung taga tsukoy loma tawe iya na tangi ko elevar na kaya chukuni baka it's a weakness no it's a strength okay ndo chuna kukuwa but ni ko sa takabaya iko sa pabuli ko chuko mondo accepta kana kanindo ya dubi ko ni ko na tangi ni dare chumo yo kaya tangi beseng it is a source of strength mo tangi ver bakila yo ko ndo chuna source of strength biko ni ko tangi chinga you are healed. Right. Tiene serangay ni do chiba ko na tangi baka ndo na baka demo live tumburi kada me baka nakatu ko na ya ranyo chinga untabo mo de baka demo kaya ramaya it's like you're renewed do talen na kokole butal la ko may weekend na ko le butal na ko le na nung bibong git do tala obya tarong talang taw na our ways of showing our
affection ora ni tukono biketa ni tuki be kana kau tukono me mendo me renguda na watina renguda na ndrena se renguda na baluna se da vitorilinga ondo ka ndo sono ngona ndo mai vitima da ora ni ka tawe me ngai ndo ro vitorilinga bango da sa vitar kinite kela na nonda irai da saka pero samba dilak se menda vaya menda vikan ruby se menda ndendre bakam beka indua va manda no bakasali ke na barro tu bato do talita na vitorilinga tau Iya. Então nem tava vou que de weekend, nem toque. Iya. Então vou será weekend na Vitor Liga, vamos me mandar na remoto e na public. Iya. Acabo que de weekend aí. Eu não gurre, eu então não conheço sala. Menda varta aqui não da physical affection, né? Ninta acaba ya, vamos me ver que me natural. Ini kimi takaba vir na marama. Kimi mbeka na sini pakila. Yo kimi na marama pakila. Do na tamani mbula liu. Ni ndahag sementa rengu. Na kango so talaga nakasar tu mi kachugur nando mi garabingo. Sianga chugun ndo takavirango vir na marama. Sianga chugun ndo takavirango. A simple kiss mandanga sianga chu. Sandanga iwe takatu na nonde tobo pa ito okay makabanua kene tobo bongo oyo ko mosana ngenjinga olo mananjina watimu mo rengu tamantanga se ko sana torana na sana kandu mo sakua mo jeni ni na chukumbanga ya lomu chukumbanga ya lomu niko lo mani ko enjini tiko yo mo ware taka ko endo atantal na kaya do tental step en rendrengan de kap that's for sure. Iya, ndiko sa kabarao. Sambon, dona taman ni ringele busanga ver marama ver na tina. Wikeda na turanga ni warang tumai, keda na turanga, keda santa klavinaka, keda na turanga, keda na physical things nga keda binaka tu. The physicality of things. Erna marama, erna kena opposite. They want the emotional one. Iya, nakava kayalo. Erna via vakila nyolomani renjine chiku irabia vakila that you love them irabia vakila irabia rega talnga me viko niko solechuk no mungauna solechuk no mundina solechuk no muloloma your love to them nange to ko kele kina vandu ndo na matu val kevaka na lulunga chiku ndo vertu ya ndo na reda ni ndo na sanga sunga ni na vinaka chiku o maramatina sana kile kubinaka keda na tama santa na clear na talanga na diwa cinda kena non rabi mal malumu na non ra uniko ko na ka kedengo sa kami non da homework to keda na ta se vir talanga na mara menta kila kede mai dali ba kile mai o watingu kwendongo watingu ko sintal takango watingu konto bina katango na ka kede na sa fingertips to weekend ni kusala durma na situation ya iksa kila saranga okay oyo mo ko ni volka jikango mbato watingu sintal tak Kaya sayang oni kina huli ndara ni ndari wakili mai nakalale ba ako kenda endare itu nyata tu ida sanga ni nda mabimbi takasar na kena ko listel mai ko ndar bitalo chini ko non da sanga minta identify tak karena nabi bata kila lalaya do mantangan lebo na rin kiri kena na turang tawarang chumingo ni otinga na vitalongo sani ngole seranga li renguza na marama na watimu ni serna li vemu ni lewa ya na reda kem ka ni sini bakila yo ira bakila sa totoko bako tele lem sarama verni kabunang baka iyo gor sarnga kas bimbi sarnga gor tangwal sarnga tapi to relinga na remu donti na kabinaka hindi na sarnga nakautupo na topeni au kila ni onituranga bakawati o bibi was chuko bira na turanga na kabini ko o was sarchunga na was ndondo hindi na sarnga today can be the day it's never too late. Saya tahu it's never too late. Saya kan bekan dia untuk remuda cuma bekan awat timu, saya mau torna lingana, saya mau rondo mentang ada memang rombioleti, saya rotom balik tu mentang ay monisal, saya dolam barra betul tu, rombi torna lingat tu, dolam kanggo tahu tu reda, nangon tapi tu kina, wale kan kami, saya malam.
Nangona sa fa bakina mama bakasa sanga ni bukala kami dili. Ndo mo mama dal tikina. Batna bitur li ngamel tos chunga. Mitos juga. Iya. Iya, jadi tuh kompletnya na kami tik-tik vuti di vikila ye. Nanu musanga mo rervinaka sangatal mo ela rervinaka. Nakakere kami da. Until seranga nangona. Ndrosa le cukup batikin ndrosa ngai vikile ngona kina. Kono backgrounds kede ana kanto laku duro mamai. Ko kenda rechu no ngona ni mamau. Da redi tangani cukani. Da redi ele cukani santange sanga cukup menda vanto pak tekirawe. Saya minta kayak cukup. Oh tangannya tak apa? Oh kau eka. Oh kau itu ngibal. Bikin tanah rich kan kesan gerit. Sama musuh rata belum. Nabos. Iya. Yo biro pakai rau. Baru kila cukup siang. Aku rubin tu mau ninjin itu. Vitalia sa of the work status. Senanom race mereka. Ni sa cunga biro nam dua bata naloloma. Vitalia navika kete. Sana mumuwal ng talisanga juga minta kayak juga tawali ko nila ko wana mau mesa ka ba juga daw wasa iya pa ko bimbi na bita utala ko bimbi minta ka kabaro me ver na so mera bita ura ni rabawat ko anda dikir na balang ira date radate tu tolu ba lima nambaki Berni rangai bamau. Kenda tahu siang. Laku cukup na bosan bimbian na bizabu terus ini pikirnya cukup rau. Pas suri ngana kena kewelau. Ndonje na injini tobu itu via indoni tobu baloloma ni rus mandani rubi kilai. Sali fos me meruli bamau na fixed marriage bibikin anta menda date manda tapi kilai me yayan tek matal kalalai berni de kete so ka ko dari tungan ni na bitur li ngai nando sak tungan no woni bitaw na non rasanga cuko tangan kelo merondon roro tu se mero revna roro tunga sin ya malmalum nangon sa tagare de ken mero salibawat sa nage kilawi na lenga chiko na woni bawat wicu ni dasanga merundo wata cukup runa ruang. Untuk tengah banding ke wakabunu wai tu cukup ni na matai ni lima kini Cina mbak kini nonda marriage life. Gue yang tuan nangun restoran, nonda dasanga menta wakar waktu tadi kian tu juga. Enta na reda na lebu sa chicken na bimbi tale where na bile teletabi the first 5 to 10 years of your marriage life and ando na wan bolong lebu wana so na laku rumah kya dikina sa na reda na no foundation sa na rin ni bebe binakato sangyo mo build up juga mikin sa totoo kasaranga na ko nakabalik taon din sarangay 5 to 10 years and na staban dak kita nangun talanga da sangay sanga menda biklikin ni baka na kaun itu kuno mena mate ningun ron na tamat tamsakay na ron di susumay na ron na din na mata bubal meron ga may toyo taka ndo na bubal buwe na sanga ni raw ndo tani manelew susumay ndo tana bubal o dorobo ndo tana bubal meron ga misanga meron may yalo batay sa nanganita bangakina na nambula pa kaya lundo man dalong bamadal natikinan ko reni reda ni ber na bubale na kena sangay mera baka binakatagimay nambula pa kaya lo tikitel chungani non robin garabi na biotin iyo na nambula pa kaya lo na todo ko sarangay kina na matabubale ke na bakuri na bika santa kilachi na non rutumberi me endora bioti santu nga meron kailangan na kalu na spiritual side the pastoral side we kito na matiba na ngono sa tikinika ndo vakarao milibia una vikarabi undo rhythm na psychological side masanga ndo sule buwan na tal tamga kan matiba ngendo na spiritual side dan ngendo liota kan pastoral counseling meron ke mau kena ndo na sutia ke wotina se me pa ya ko
na kango kami holistic juga sinra ni tana fokus nga pakasama kena yango misanga chuko na spiritual se the other way around kwa ko na bulu bakayalo sana pa to saranga weekend andun dua seba kila mo bia save takana no pamau sa ho wil bola tambu saranga o kila na kolo o kila ko ko ambuli ko Rani vina katsuke na me de tsuga kina na no matuwal melak mi bangon na bi temaki orang yo sampai ke mdojo. Sendi na saranga. Bosi vir na turang tamay. Bimbital nga kini bikima mina maraman na bitokoni. Menda bilomani bata na lumli bubal. Total na kau bia tukun talaga taon na lumadabuta mayan na substance abuse. Batal nga kina na yang guan so tal na kaya nang unubiniway ni matini ibiba ka matini taki na biyang beka so tal na bitabaya ramanda na mo bosa ni bakan rebi kima minabarong chumini kuwa nang bimbi ni ngona the time we spend together belati ni liam na ngona o tasa lingun yang gona si so ngono na liam talaga na ngungun yang gona sarogay ndila ko tu saragay tu menangon Dora kamu do ret saranga bakali bu na nonton di mata bubal do rong me bakali ko ganto ya kin na leng ko ber nangon nira do sangay na buku ni yalo na saranga tu menangon segala ko tal mendo tal len ni mata bubal gamichi ko talom ni bal ko gumi bakamu na leng do man tanong ba madal na tikinata iya na yang ko na santa kilangan ni ka don metori nga bakarota se ka sari dimbita mo sa ambita saranga isa nga nito na kote may weekend na singatara ba na mingongot yan sa sila no mungo no mungunang ko na yo mon na makatel chuka ni saya li chuma so na precious time from home se ver na luvenda o sali soli chuka wa indua estanga ndondon me soli wa nangona ne nangona ya ndondon no yiko mo bakador chuka se ke kam tanga yiko bakila ni sabina ka chukumi pale sa ndondon mo le munang ko na that's fine. Na main thing na vital no communication. Menurut vital no abe nombor lain na au sa kota na benu itumba au sa rekireki mai sa kendor sa vina kadalo mata ngo sa suka mai terus vital no bina tiko na mbili na kake sa somi chiko na kake rival sa tiko na kakane satu au kerkere rauni ole dua romantane au abe Michaeli Vaya be nugu tokani kanga ni bitalo no kala ni ko vina katigi pale yo lako yo kayoti ni ko lako mantanga se nangau na ko sa levanta ka vi no mitokani ya na lo tar chiko na wati yo sa baka sa me karueti ko sa matai chiko Michaeli misaba chuka nanon dan ding yang dua saranga Ivali tal nga santari dan natama pakai sa saralewa nga nakakete sarabe sarla kwa ni rendulis mi bango sa takaki na bivala pero na bivala sarna kina pali botakina balete ni sabakla chukona ni senga chukuna na mesuelu bua meros penta kabata sali adukina na leng kabaya sali siang bekin ni labo biaka sali gultal bekin yang kona kwe kauchiko sa sini kan bina chumbe kinongone sa bekan ni hulu chumbe kana no ni sulu ina kala ko enda bambe bete to kenda ni tumbu yo na impact rakila chugur nawan na impact ya na lenga ya kumepaka sa tunu chume na kenete ko hidden ako ya vuni chuko yuko na senga bantu no re da me ata saranga ni sanga se menangon saranga nang kina sana pata ka ko son na itobo o sini public ko kina kya sara mo ngi tarung talkin se wa bi nangon don mi public kin nangon saranga but saranga no ir nangon ni era ka ba chuko sona kaya also to attract attention maybe me tumwe Batini saya li chikota li chikonasi li bunon robimba sa siangan ni lakon na focus bira nangon nangon iyo tama sa ka war hindi na sarang na attention meron inda listal me okay de vale me da me chigo batikira senda kuchira me kana pak merlingi tutukina
Kung nanguna lalaya, enda siya tu ni takapo chuko kenta ya fami bikiba minatam. Siya chuko ni solia at least 30 minutes doon singa. Kutir tu numbitina ni na pak, tuling gito. Kutir tu ina hotel andole mo tu doon weekend. Rekir tu sobia ni na sa safara. Lakoli tao tu na bimbara bingori tu sar tu teu na imbe picnic. Nakala lai kede ai. Menda takapa tu governo non devi cinani. Se bikim ni na marama, ni rin takapa per tu na nom ni vitamani ke baka ni reden ni ke baka lulunga cukup bale ota. Rani oni instigate tak sangama na marama. Tu piknik mata di kuah. Piknik mata ni kuah tungkai tolako. Iya. Me tu bayan na program ni bubale. Sa ko ni datungai bale la ko tungai ngunang kono ta. Era ko nga na inti na nakanika marama tao na tos na ngami kinan ko na kis ni kudu ini na physical assault dagere na liba kis ni kudu era sarang ibala nga era nga no kanda boleh ka ngai kora pa doro tu na ito ko ni saya li wono takina Yana sarang aure na bini nilabo enta Lucia ron raw itu sabu kali na milioni nan dola nilabo enta Lucia na matin to bit en tambana ko na substance abuse wilchi no na lika na yangona na mbia na tabako na kena pantek nilabo ya merau ni rabu cita kita mai ora na sala khudru manalanga Entoni la bulevu ni tasanga menda bona tatu na bilang ke korao ni nda wailang ai bali. Kan dia na saranga. Don dia na tamani bili-bili lebu ya Onda lisutale na bitsa mul corona pasyente oni tuko na maya Vera na marama ni biti mora marami tuki. Erto sulemay na Ministry of Women na tagmanda na nomuray na buku ni Beacon Counseling Consultancy kena nomu itu sa chupe mata munitaw en itabile boni ngarabati kena nomu same biwase na nungwe mata-matang ko rawa zampe kara nomu ni bamba bi boleh kena bakan rebe ira na baka rong chupe ni kuwa baka talanga kino ira na kay ronga da na nando rubitam nungwe muri en kena sanga me baka lutumi sume na wili-wilingo ni bitsang bul corona pasyente ni marama itu ke laku turumu chukon na bula barbara na non ramata buban. Sandon din wili-wili leuta. Iya. Dia sa. Veo na kangore en dondo dunga mera lakumai memeta kana vitalan no baratana na pasyente ya engelore sa takaron na vital no. Kaya membele elebna kisi sarabuni chip. Elebna kisi sarabuni takiti kembali tasarangan nanon rasangan ni ravia wasia sanda andas tenta na tanga na patia na tikina na rendre ni non ramital nota kana lenga ralak furuma balata ni rana posa liu takikina rana mata liu takikina ka ni warong cuma ni laku furuma cuma bilang ke kedengo cuma ngona kana tambana rauni on wale mainda me vital loa merni ndavuke tukina nambul ni bubale ba usi cuma ko kemni na maram ni na rendrele boni ndula ku vurumtu nalo mnindo na bubale biau bidana mata bubale chuko ngai na sini bale ngoka ba chuko ya rongo da tungan na non robi ba sono pun sandan dori tangane na ngunu yang kona ni papalangi na kutangame ya sono nenda saya ilotina patikinwan sarto na cukup ngai bale tangan nga patikir noni lala karena rauni rangun tu ruwa tol bongi setul bang singa laku tu continuous ni yang ngamo nortunan tarang hotel na bimban bale terserah ni siapa kila cukup na ni sasanga cukup na ngona buah na ilabo salah ku cukup na bueli bia sasanga ni lomani cukup na matu bale bikin ni na barang tunga mai nakangor kang ni vitanwa kaya bukan ni sa chukura bi kona that urge inside you mo wasya no mulanga
ya saranga ko binakata chuk o binakata na hopefully lai ko chukgor mo wasa mikina na numula me rawa ni kilai me wali ne ka koni la kata na ken mona lindusi matana levu bartana vingo na deacon counseling dona close levu go na confidentiality na sanga ni do tukuni tu na yata ni tamata se la kumibe se mena puno adaba prioritize ta kina confidentiality information ni ndua ena mengarad oni na filter kana kena form na kakida na ngeza kana kena vital noa kaya ka mandanga andor counseling chiko ni bina katene saru ta chiko talanga ya entona kena close saru chiao au sabi na kasi au nge teguta la bula minggu kakida ena esa tu ke tu bina kena lape na we ka ngore da ke muni seranga moni la kumai take the agency to come forward la kumai mo mengara ya sara ka koni ba levi ko e mekali ko chuko mani sekali lai me rano ke talanga au ke muni talanga sa totoko bakot na ka bina ba lebu tau na bi ba ka ungeti lebu na bitalan no totok lele besar barong ti kumengo na non baka binibinaka ti kumay na bital no ni ko batungo sa matanggal ulo tanga tawe senga ni raro biken de menda bital no takay na me baka mbeka na ken bosamba ka baka pertani it's a sensitive topics sensitive subjects but we have to deal with it we have to talk about it bitalia ken lewni ken rendre se tito mumbeka na vital no tak but we have to talk about it we have to discuss in balatani bekango saya tu ena nonta matuan sa kotal ninda bita na rukuni tebeli se menda buni takatiko do tanga kaya do register chunga tau na kena sandolo re chukuni sa chukuna lenga gainda do ngalu bakati la ko chukbeka mai na bibarok takimbek baka viti baka toke siya to sa tungol mo na nga tuloy bulong-bulong nga. Bulong-bulong gori sarang. Ako na nga doon na tambong gor tuloy kasi doon na yang kuan may tuloy rin matabi tutua. Mito doon man doon ba madala tikin ko batong ko doon nakay to tarayo ba kala balatan ng tamban ni nakadat. Ikatot ko na tamban ni culture and heritage. So sa nungunan there is a cultural side of things but there's also some humanity side of things that has to be dealt with. Sa nungunan may ko kumanda na to culture melori manda na etiko the real source of issue may kakuni komen na culture may umbia na lek do man tanong pamadali ka taw ni simber ni mo ndor bitano sa rikum kami din jere bitano o kere mi tostal mi dona yawa maro ko kumay sa rong binaka bitano ni kolas ka do bulu binaka Veronica bunambaka binakbalib na siya machikumay bakatalaki na kas ni bulu baka din kalar sa leleaw iyo sa totokan din na bitano ni ko meron ni buray bulbina kanong bisa bikim ni na barang ti kumain kondo na ulutang at totoka maro tekin na biturang tao o penin ronro lang ito be mengoli tu mena kami kwa me bitar no mana nga na kau be na no mataw na bitar no go siya kan matay ken tintin o klan ni na bula mengo menon total na ngono mendaro na me bitar no tal ke chuk tal terba kan na ulutang o na numa mendaro me bitar no kina on talap tu nugo batabat monongwal tal mai me ronian do na bula mendo na vital no bango menda viva kong gitikin sa tapno muray tao hindi na to vako saranga maramataw hindi na to vako lebu chuga na kera tambana rani nange balile chuga ni na ve bula tali sa tunga matanda sena ve ngona rabanga ni kila ne nangala laki na merani dana viwa si chukina vena no muni tarungo rivena na cultural side hindi to vako ndo tanga na mbole lebu sa tawa chugungor saya dengan tu naliangka salah kesaranga mayone kimomo sarula sarame rumuka misalnya misakungan yang gua nanggo ketika na tambua mereka kena bulu bika apa naliangka saya and the band-aid solution takachunga mbona tichunga na dalan ni langka sanga ni tatarasaranga ni na issue ako binakakina mo sa taray ko saranga ko lengkati melak saranga me mesana mengkarag gay muri man dan na
na itovo se na ka ndando vador ni toke me dando vile sublikina se do vidi go telkina and vio madenure de baka esa ineffective ke baka ndari ni wakia vata ya ni toke kina sotel na ka mera ngani ra mbula kina na matuwan mera ni rambula ke senga sana batu nga indona ngiri mala sawati au rongo da kina o hungona na marama ngo kwa same chungo na mingarabi ngiri mo kwa same watarongo kwa odina leo ngori ata bili ta kapti nikiri ko mela ngame bal na ni tabi nga na basa ka na bari dilubin me batte ni bosa o ko ba wati me balengo na kai di ba mai ngori ni sambole a mingori me chikusar na bosa na kana yado yana sotava chiku Mkono la kama ni mitanga bua ndona ngona sandundo mesana na kesenga ona lista la kausa kayot na mosi ya na chiku ilomenta senga chiku ni ndare na emotional abuse ranga traumatized tiki no marama ni sanandunga traumatized tiki na kanga sana domingo sana lutunga mena ngona berarti ni sana signifikan sana mode bakadha berarti ni sana tala ni via mode sana pakai aktif tu kan na pakasam na lengka tekir tu tumbe kana luben sana ngole bani bula sana le babuna tali meli tara sona buni kawe sin don metara sadare de sali rampai le butali na lengka menanduanga na lengka kwa ya donga na lengka de ali rampai le bubando tu li babuna tukin na lutuni yang ni kona maramongo o sandulo mani ko ni Indo ngole mai mendo mingarabi ni sasa ngo chuni tingo mi vale sa chuko ni kene soni tu bakya bakaya na chuko sombe kana ka projects mbe kana kita kami muri na tumbe ka sona vale se sona safe house min ronro ver na marama min yado ngando na kapango retor ngando na taxi sana tumbe ngavir na kana kad ran rosa renika merli marrui misule matanga nango na vita me bakasamte ko itu nen dot kali bunai terisi nango nenda vi mala chukina mo revi ko ni chuki matamu sena physical presence ba buna chukina mo sanga idundu ngabali ni ko revi ko ni chiku ko ya ngakina mendo bikemro ela give time to the other person me bakasama me cool down ko torna motokango rolako oleh tu mandang safe house ya wara kinum do tame gengir telen endo songa project sa apa kasam tanga chugum nataka kene safe house ke bukai na raw ke bukai mergeli chug sara kino na loya sirember no visa merni betaka tu na kisingo na kena sanga chunga merundo bata na bekina na supermarket mbeka so na bibu ke lalu ba ndar ndaka kismo betini sa tumbu taki chunga tumbu zake chunga na visi singa enala kutunga mibu na ngiri senga bantu ndona singa mesa ausa ngai reda nanungu blackboard vale ndona blackboard whiteboard maka gula kale sawada ngana ni tuna na rab ta kami sauso auso matai rab bolenga tosona karua sanga la kutunga na ereza la kutuna bola la kuna ereza Totokon jina na bitokonya me bena mundo na babi binak sarvali bikoya kataliki na nanandor me bitano ni ko ni ra weekend mendo me rongoda na numu bingarabiti ko na Beacon Counseling Consultancy bikam ni na barong tiko mai ke bakawla ko rumu tiko ndo ngonan rendre se ngonan rakin kita ena nomu ni matabubal sa tiko ngonan na number telefoni na walu ono seiba Rua Viwa Limandua 8602951 ninga bitar-tarayan bi tau penny sang talagang mula kina no na email na Beacon Counseling Consultant @gmail.com Beacon Counseling Consultant @gmail.com kaya baka ni binakatatali sa talangon salmoni na bitar-tar kini ga bitar-tar me bat kiyaw o nang gayron ni usimati kimni be turang tau penny rondo langi tobe en be ulutanga bibina kami wase weekend en kabina ni kuai ulutanga bimbi toka
Lebu ni tuku ngo lebu kenda inda lako do ruma kenda uklan ninda warong cuk mena kabina kan ko kenda na sa pakamata bubal siang ninda stabo tunga na bikabina kan nanda mata na nanda lom ni matubal enda na stabo na rakin kita ni bula iya na bitala no sa me wasiang ko kenda pen buki kenda baklebu na warong cuk meni ko ni round in the singirwi ko ya kerto na nona leoni timi kaya kani selele na lem ranin da lebitala noa ngole no ta ngole no na da se vital no ni se walira ni se lilai na ngono sali rambai lebu kina na lenga sa limbaya ambe ka lebu na kasa na roni baka lebu takatali na ngona kena sangai me wali na bikai nganre batik ngo taupeni me bibu kina na nonta pano ibiti da maro takatala na katikun tik mengo ko na nona bina katoko mitiko so na safe house sen na women's refuge na bunombe ka merlaki marrikina na marama bakatal ngakina na ngonsal merorin rauni rangolin kina merlaki tango makikin ena buku ni bekan rende ta sa tabati kongo ye tau na daba na no ni tubutuba na buku ni no ni tatanda na buku ni safe house bekango sen na refuge women's refuge etikum beka so na mitambanan beko ni nananumo mo ni takabata se etikum beka so na ngandre etiko na tambanan beka ni kena bakay labot ta kitaw. Iyo, se tigo saranga na initial stage uno sangere tsuga ni satos na kisi una mungkin mendona kan practical solutions me raoni rakpo me raoni rabukeki na mara labuan nua mele dakakina sena kena bela botaki sembe rasartsinga ni se bitalataki ako tunganguan del serangan di vital noanga ena rauni rawa nendona ngon kaya kaya na tos text na lang ngo sana don talaga mendona kini wali bina yang gue endo kini wali chiku talo so na kini wali menangay pamatal takiani se nangay tukuntel bakani yo ko matanga ore na ren effective to na ngono ko mararo ito matanga kina ngo na vale saranga merli marichikin merao ni randei tikia mbere ni lestal mbang mo ta sempre nangay fingir tale meron nangay vital no tale sana nangay rakachik na counseling tale lago mo taro nangay bendo batale raktal na kin non vital no rubia velu subitale ro kautal mbaki vale sultal mbak na chance abi raw endo nga project sa chico na kena bela butaki kena bingat ngatele so asember chico ni se vital na tek senta sim dor si kanikila tau ni sobi rabarong chukumingo en ti kumbeka so non raisema ni webuke ko ni kini bikim ni na barong ti kumai ke bakati kumbeka so non muni bikilai se chukup tanbek ngana no muli tambani bingkarabi en tambani psychology se na counseling ni ngai bitar me bipeng sa chuka no number telepon chuk tanga ko no email dengan rep saranga bakalibu ko no bitu ko no marta ko bakalibu no sulit mo ko no ngona ni kuwa turango soso da babi ni bina ko bi ko ke no rotuna non sulit no ngona ro di bak nga batikiraw na ro tambanan ko ni bingarabi na Beacon Counseling Consultancy rotik mo nga bakatikiraw iyo klani dengan rebe so na bibu kin bitokoni non ro buki na turang biutini non ro ngan rabatik merubuketal na biturang marami so erosta batik ngonan rendre na kumnak bali besar tau na nung sulit tumen na ngona na bong binakanikua ini simbera ngani tapan ndoro vitalan no soltal tu ngona ngalal ke cikutan baka sana kau ni binakata muni wasia ni sember ni tapan ndoro biyosi ibinaka ona via tarai rangani na ngone irna ngone ana bendo agana nugo basal bira bikadara ngone ngo endo talangan subject era ni unitara ena kurbuli merau ni bukiki mini kina bakiki mini muni kliki mini raw manda more ni bukiki ni vale na ngone kusa kliko raw kina sana raw nyo teteanye mo kliko raw manda endo na nunggu bi bageti bikimni ni tambongone muni na kila ni nakalo imbi chukumi buru-buru ngo ena ndo ni naki
na kelongan na rotalangan na kota tentalea. Iko mona tiko mona remain humble, mo yalo malu chiko, yalo malu mo bengkarabi juga na yalo binaka. Tapos si chiko mo uki take na chiko na bingon. Lebi raw meron nge vital no tangana non rolenga, iko sangana no mubuli, sangana no mulotu, sangana no mumbula, toba todoko, mena todoko chiko se mena binaka chiko. Weekend talaga ni tumbu-tumbu. Ana viva ngitel nga weekenda. Endua na hulile mo kila mandanga ko kaiko na nona mbula ulubem. Na nona weakness, na nona strength, na nona learning style mandanga. Endo huli bada ulubem. Kwa endareda na public school o pasi se fail ona tosonga na kala istarava. Chiku saranga bidanga na kurubuli subango orto bakangataga chiku na kapato kay na pace learning sara bulu na pace ra chiku kina rabitaro itaka sarangera ni toso ina pace tarava. Ang balita saranga nyorto sa identify takarao na learning style ni rekete na woni bule ra chiku kina. Iya. Na learning style ngo bunuai tarisi o koya pararota kabikete ni tumbu-tumbu na nonda clear na luvenda. Okay, ulubengo koya talita kana wilbola. Nada mi vakaba. Meroni buli chungaki no koya. Kembala di satel tanga kono wilbola. Next thing agun renta kapsarnga, wali busarnga menale berbu. Ya sama tata sartu nga. Sange chikuta leso arabina katemera buli tara. Arabina katunga na practical side. Next arida next thing vakaba bambulu takana tabambeka woodwork. Se na polo ni rakabi vipasi na kalali bango no di time tumbu menda identify tak na ngono ko sa rede kina e ko sa nange rawan nyo zakate queso mo nge imbita na dona plan buah yan na nugo pasal bikin tumbu nge chutan banta ngono nge pamatar sar kina vale kaleksar se pa mata tasar na cikina ya ina ngono mentangan ko parara ba weekend na matu vale to ko ni warong chumai Wikimni na maramatina, nakabale mo na susu, nakabale mo na numunindo torto na matahu vale, nakabale mo na numunindo mbonata tunaka, nakabale mo na kinasangari tuna kay mami, sawa tuna ni mami sulu, sama kitu na vale, ngaro ni tuna bisi ni kawitumba, kinakena, todo ko tunaka, ni suku tunga mena takatakota, sala ko sarang may sabi bati. May mode, may kanaba binaka, nakakidengo hakimninga na maramatina sang talindwa awa bilim na tekimni ando kina na pingarabile oni lakabtiko na ndendreng bakani oni lakuzuru metiko sando talaga na kena bibu kilebo sa chikongori na bikin counseling around oni na vita tarkina ke kalulunga chikobale so na pingarabi bekemni sebe nomdo ta sebe ertunangoni se rasara nindo lakke me pakabitaman sana tuwa raw tu na Beacon Consultancy men Vingaravi men Ruki Kimdo. Ni me chico mendo cha kenu go wala kala ke maram tau bi ba ngeti tsunga wara ramba weekend na waro chumai sabacha kenu. Sa totoka mundo nak balib sar tau na nung sulit tu na nomungaw sa rong binakanjina na nomu may biwase kima miliku kima matalau bunga bir na barong chukumay ratalita ka bakaliwe may bakantaro kilabinaka irtalangan na barong na ulutangan doon chikita kanikua ulutangan rendre to kaya na nomuni bak madala tau rong binaka rong matau taun don na kena rorong o klan ni bera na barong tu minikua ke bakasor staba tu kan render na kilabina sarangan na merda ka na bika leka wala nga ndar vital no ni ko me bakasat kuno titiko na nungu talita kan vital no go no no surich ke vital me na bul katumay me mindo tal ndar vital no ken chuk tal ndo tan ulutang on nga ndreba mindar no me vital no ken me bakani ni ko ndar umani rabata ke mai o ta onna sangalak bat kirto nangone sangai tiku tal nakin o ira na bubale rawa bukitirtiko o ira to na tutu bumbu o tatay so tutua
o irtale na botali ni sen extended family back to rodi kan ken wasa baka pertania ya na vital ni ko umana kede na bika kede wili ti ko na dona lo mani mata bobal na ko na bale butaw bikem ni na barong ti mani ka ko ni ngule ta bana Beacon Counseling Consultancy ke baka ni ngan reba na non to bibuke ni bibak salataki dangwalean taka ko ni reda ni bakangko ay non to malumu se reda beka ni dana mata lebutaki kako ni chuko bikenda na reda ndo ngoni salongo no bukikina ni o peni o tau peni o ko baka koroi en tambanong ko ni bulie ke baka na ngan revital besotal na ngoni to ke sa kaji ti ko ber na ngoni ni kwen ding taka na listo ni psychology ni ngan revisar nga baka libu na bibuke na counseling en na ngon rendre en dala ko dorong tik ngo tau sol tel tungo na ngau na bikem ni ke baka ti kumbaka so oni bina katam ni baka bina kabira en buku ni lingam baka ni bisusu ke na bingra bikem ni tau en no ni tumbo ta ke mai na buku ni takadaka ba usip telanga na no mundo na kirto no ngoni bal sa ke na ngono naka na walebu ba bina tunga wana klo lebu no na bisusu rawan ni solitune tingimbula mengarabi cikina na mengarabi kena bebu kera ramba verto na narto warong cume na kabin kuwa na bubali mi bali lebu na bubali ramba mai singa toka na vera na nugi toka ini baka buli baka kata kami kantabu verto na cukup mai nasa svara melo toka ve marama na watingu marama na watingu abna wale susu binaka na wale na bengarabi teve kia me ngarabi tukina na bula sangai tukina me dobata tuna bubale sonone tatange sonone danduri sonone davidi usu keve tukini bula sababi na cikina bikim ni kera na marama bausi bua na marama na watingu baro cikuna monongo ala nona vi tori cikuma bikito na ngone kirubawa tikina na long menitini na mbaki saoti awa bini na kina ba lebu ba bini na tanga ba lebu bikim ni marama tau na cikini au bina ngone kena solituna wata-watango me dormi vese kina bina ka ba lebu sar bikim ni kera na barong cumayo na ba lebu na nonino na nebi wasei sa ker haramba ani ngebi wasei taka na rabangan dabi talon kini kuwa me dahuli kina mera talangan dabi talon taka mera bindak ngakin urne sul imbater ngo ko arnando affecte gitu ngabali derna wan binak marata sa binando naka baka libsar tau peni ronrolangi tobe turangan ni sina toka me na sarva turangan nanronga basu nekeleangan me kembara baka watsara iselia me na yau me lau da baka binibina ka baka lebun na nona suletu na nona ngauna me baka rong to be me biwasi to be kenda me baka rong o kenda wa kami wasia to ko na nona buli kena nona sasanga kena bingarabi baka tamer engarabi tiku mai ngona ndoni miki na covid tin kadiwa na baki rono ndolo rosanga bulu sa baki rono ndolo rosanga bulu karua na baki ngosa rona baki na nona bingarabitiko roba biotini tamaro taka ni rosuleto na non rongo roba biotini Beacon Counseling Consultancy ena non rosuleto weekenda meanga weekenda yandu dosar ena lenga le lebu lain das lako duruma tiko na tiki ngonongo sa tungo endo na tambani bibu ke betamer bibu ke kenda ena ngonan renre enta lako duruma tiko na bale besar tau salolong sarten bale kim do keda baka matu bale dorna ga bitar tar tiko na mana libu utali taka baka libu na vital nongo lita kanina bula tal minggo ke tiko tal dona ulutang ona no dorme vital nokin sa andolo tu na nunggu bata na buku kito na sano na dolasi me kantau sa andolo tu bike bira tu tau na vale por tau na vale salolong sarten bale bikim be bale na kasama ni binate ni bingarabi na vale na kamada tau na mataka toto naka baka lebu naka sabi kam ni na barong ti kumai toto kan di na ulutang nang bong binaka ni kuwa babi ni naka lebu bitau peni
Peni ndondo lang ito na nona sulitu no ngona weekend ni kuwa na nona event company Beacon Counseling Consultancy. Na nona email na beaconcounselingconsultant@gmail.com. Batake na nona number di telefoni na 860-2951. 860-2951. Rosa sulitu baka biotini na nonro number di telefoni kena email ke baka oningan reba na nonro bibuke ro sulitu na nonro ngona weekend tatokan din dala kanu kumarotaka na nona bitar mayor tau na nona tukuno mo ko tau tareu cukup baka lebu na lebu ni kaus tawa tinggoy biti na lebu ni wili ni rendre eros tawa cukup na nonta mata bubale na bimbiu na kavor ni mata bubale na nonra baka mabote kina maramatina na nonra biundole tu na ngone sanga ni kawite kimbeka na buku ni rendre rasta cukup na mata bubale ko sulitu mikino ko na nona ngone ni ko wabi di binaka ni soli na tikini awong ko bentambe bata baka vio kani da vosara nga baka viti da vita la nona bata ngo kerosa wabi di binaka rorochka ni kina Dr. T may Hawaii wat kira tu taupen na nona sulitu mina nona ngona na kortura may suba may viti may kromi vitala no kina binaka bali besar na mnisia mamai au sava ko moden viki muni na bulada pangani sia mati kumikina bikim dole tiku may raki ni bula binaka kemni na tiku may viti don bula binaka kikemni na sia mati kumay Australia ni Islandi Amerika ke Europe pakatalanga kini bikim dole sia mati kumay sia kina tokla loma sangol tukani na bakambula kina bakabinaka bikemni na mnisia mamai ni ko ni mataka tananganti tikina reket na tukuri tiku bernangone na sikini mataka na lima na kaloko na mbongi ni mataka kabi ni mataka pokatalanga kina na singa moniti na may nando bulang tukina na Professor Merutuma o Wilson Herniko na nona may wasiati ko na nona may toro na ito bininganga na buku ni nona boleh talam noa na nona yalo yapal takabanga ko na nona takataka bolike na ni nona yalo sina ma tinarau na yalo tikabuta kana kena boleh Merutuma kasati ko Hawaii professor ko na creative arts and film studies unita kan ni na siya mamana singa monite ni mataka and then warong tikin na nganti tikin reketi may bono levo and then ngai ngandi tikin Rutuma and singa monite au sabang mo den vikem ni nakabakalibsara na mo ni siya mamay kena bitok ko ni may and ang bongi binaka ni kuha ni Samuel mata